I ćao ljudi, evo nas ponovno na našem kanalu i ljudi, danas ćemo snimiti malo Minecrafta. Znači šta ćemo mi danas to lepo raditi u Minecraftu? Pravit ćemo zamku za vašeg druga. Ovo je na server, znači večer sam niko, ja sam imao oko 3 preko noći, pa da krenem. Sve što nam treba će vam jedan zlatni sto ili ti crafting table, jedan kovčeg, onda kuka za nagaznu žicu i TNT. Evo, prvo postavite to i kako sad napraviti kovčeg sa zamkom. Znači jednostavno, stavite tu, malo ću više, i stavite ovdje isto 5. Eto, i evo kovčeg za zamkom. Znači uzmite taj kovčeg, ovo sve vratije, to vam više nije potrebno, ni ovo vam nije potrebno. I sad kako to radite? Prokopate 2 rupe na dole, evo, 1, 2, stavite TNT, onda zemlju stavite preko ovo i sada ovaj chest stavite. Tako. I sad na primjer vaš drug dođe, sad ćemo mi da pređemo u game mode 0. Čekaj, ovdje ćemo da stavimo chest, ovo item ili da ne izgubimo. I sad na primjer vaš drug dođe da ostavi item, na primjer bio u rudnik. I sad dolazi ovako i otvaraš chest i on stavlja item, to sve radi. I gledajte šta se desi. Ali TNT taj ne može da ga ubije, znači možete da stavite što više TNT-a da bi mogli da ga ubijete. Idemo u game mode 1 da mi ovo popravimo. Nije tako. Dobro, mislim, to ćemo biti ovako. Znači, rekao sam, znači, samo malo više TNT-a stavite. Inače, dobra je zamka. Ubija ga sigurno 100% ako stavite malo TNT-a. Ako nećete da ga ubijete, nego samo da ga ublašite, stavite 1. Znači, sad ćemo ponovno. Znači, ovaj prekopiramo, iskopamo 2 rupe, samo što ima više rupe. Uzmemo TNT chest. Postavimo ovako. A ovo mora da ga ubije, znači nema priče da ga ne ubije. Znači tako, pa sad postavite zemlju i taj chest sa zamkom. Da vaš drug dođe i tu radi ostale item i gledajte šta se desi. Ne, ja sam bio u game mode čekaj, idemo na 0. Šta se desilo ovdje? Donesem. Koliko je brata ovo probilo. Znači ovdje više nema šta da se radi. Pogledajte i to. Čekaj ovdje. Idemo sve to ovdje da će odradimo. Ovdje. Sada stavite, na primjer, treba vam kovčeg za zamkom, TNT i to je to. Znači isto 2 rupe i ovdje isto. To je sve pravilo, ja mislim da pređemo game mode tačno da bi bilo za čest. Još, onda tu stavimo to, uzmemo kovčeg sa zamkom, gdje već tu, i sada dođe vaš drugi, otvara tu, tako on stavi 0. Znači odmah umre i to bi bilo sve za danas. Ako vam se svidio video i ako sam vam pomogao tako da zeznete vašeg druga, stavite komentar, like, share i subscribe. Mislim, prijavite se na moj kanal.
A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!